Veliki pozdrav, dobrodošli na moj kanal Slatki kutak i slanutak, dobrodošli u novi video recept. Danas ću za vas da pripremam kolač koji se zove 3 leće. Ja se nadam da ste svi čuli za ovaj kolač, možda ste ga i probali. Ja iskreno sam probala ovaj kolač prije 3-4 godine. Na prvi pogled, bila sam kod prijateljice i sad bili smo u gostima i ona je napravila kolač. Ona mene pita, Irmela, hoćeš li kolač? I ja gledam sad u kolač, biskvit, neka marmelada preko, bože, reko šta bi... Ma neću, reko ja to, ne znam, neću. I sad moj muž je probao i gleda u mene i govori, uzmi, vidjet ćeš kako je dobar. Ma neću. Vidim ja, svi jedu, ma idem i ja probati. Kada sam probala kolač, bila sam oduševljena i od tada pripremam ga često. Djeca ga obožavaju. S tim samim što je biskvit prepun mlijeka, mekan je, karamela je predivna. Tako da sam željela ovaj recept da podijelim s vama. Što se tiče sastojaka, za današnji recept treba će nam ukupno 10 jaja, s tim da ćemo odvojiti bjelanjke i žumanjke. Treba će nam 300 g brašna, mekog brašna, 1 prašak za pecivo, 10 kašika kristal šećera, 3 vanilin šećera. Treba će nam ukupno litar šlaga, vrhnja za šlag i litar mlijeka. S tim da ćemo litar vrhnja za šlag staviti u jednu šerpu sa pola litra mlijeka. To će trebati poslije zagrijati, u postupku ću da vam objasnim zbog čega. A ostatak, pola litra mlijeka, ostavite u drugu posudu. I naravno za kraj treba će nam, ja ovdje imam 350 g gotove karamele. Ja karamelu dobijem od ove svoje kolegice koja mi je i dala recept i kod koje sam prvi put probala ovaj kolač. Svi vi koji živite na Balkanu imate da kupite u većim supermarketima u gotovu karamelu, a svi vi koji živite u Njemačkoj imate da kupite u turskoj radnji. Naravno, ja sam probala da napravim i sa domaćom karamelom, znači rastopljeni šećer, ali ukus znači nije ni blizu kao što je sa ovom gotovom karamelom. Ovako, priprema je jako jednostavna. Znači, mutimo bjelanke sa šećerom 10 minuta. Znači, glavna stvar je da se kolač muti ukupno 20 minuta. S tim da ćemo prvo 10 minuta mutiti bjelanke sa šećerom i vanilin šećerom. Kada sve to se dobro umuti, dodavat ćemo jedno po jedno jaje i mutiti. Kad se jaja umute, pomiješamo prašak za pecivo sa brašnom i sve zajedno opet dobro umutimo. Zatim, smjesu stavljamo u tepsiju namaštenu i pobrašljenu. Moja tepsija je promjera 25-35 i pečemo na zagrijanoj pećnici, zagrijanoj na 180 stepeni 20 do 25 minuta, s tim da, kako da kažem, prvi 15 minuta ne smijete otvarati nikako pekaru, jer vidjet ćete kad budete pravili, i danas kad ja budem pravila biskvit, bude zaista ogroman, naraste. Ako vi budete otvarali pekaru, on će samo da spadne. Znači, poslije 15 minuta, naravno, možete da otvorite pekaru i provjerite vaš biskvit čačkavcom da li je pečen. Prelazimo na izradu biskvita, znači, stavljam 10 bjelanjaka, šećer, kristal šećer i 3 vanilin šećera. Mutimo znači 10 minuta. Kada smo umutili pjenasto bjelanjke, u njih dodajemo lagano 10 žumanjaka.
Kada smo umutili bjelanjke sa žumanjcima, dodajemo postepeno 300 g brašna pomiješane sa jednim praškom za pecivo. Kada smo umutili smjesu za biskvit, uzimamo tepsiju, namastimo uljem i malo stavimo brašna. Ovako. I izlijemo naš biskvit. Zatim pečemo naš biskvit na zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 20 do 25 minuta, sve ovisno o vašoj pekari. Kao što sam vam rekla na početku, prvi 15 minuta nemojte da otvarate pekaru, poslije naravno možete da i provjerite čačkalicom da li je biskvit gotov. Kad ispečemo biskvit, ostavit ćemo ga sasvim kratko da se prohladi i radimo sljedeći postupak. Evo ga, biskvit je pečen, prohlađen je 10 minuta. Sada ćemo samo da izbocamo viljuškom, znači na svim mogućim mjestima da bi što bolje prodrlo mlijeko i vrhnje za šlag. Znači, u šerpi sada trenutno, samo znači da se umlači, ne smije znači prokuhati, da bude mlako. Litar šlag, vrhnje za šlag i pola litri mlijeka. Znači samo malo da se umlači, da bi što više mogao biskvit da upije. Dok se umlači ovi sastojci u šerpi, ja ću znači cijeli biskvit da izbocam ovako viljuškom. Ima ljudi koji kad prave 3 leće, biskvit peku na pek papiru i onda prvo ga preliju sa jedne strane i onda izvade. Biskvit preokrenu na drugu stranu i prelivaju. Ja to nisam nikad radila jer nema zaista potrebe, dovoljno je znači da izbocate viljuškom, natopite koliko vi želite. Ovo pola litre mlijeka ostatak što sam vam rekla da ostavite u drugu posudu. Kada prelijemo naš kolač sa umlačenom smjesom, ostavit ćemo ga da upije nekih 5-6 minuta i pogledamo, znači ako je sve upilo, ako je negdje ostalo suho, dodate znači još tih pola litre mlijeka, možda čak i manje. A što se tiče karamele, ova kupovna naravno, ona je malo kao zgrudana, malo je ima nekih kuglica. Tako da sam ja, ovo je mlako, tako da sam ja sebi pomogla s tim da sam 1 decilitar na ovu gramažu, znači 350 grama, 1 decilitar mlake vode ubacila u karamelu i pomogla sebi mikserom, izmiksala da bude glatka i lijepa karamela. Ako bude koja mrvica ili neka grudica, nije ništa strašno. Znači, ja to vama malo da ovako, da vidite. Znači, mlijeko i vrhnje za šlag, litar mlijeka i vrhnja za šlag mlako. Preljevamo preko biskvita. Kod nas je nevrijeme, grmi, led pada, tako da se čuju ovi strašni zvukovi grmljavine.
Naravno, pomognete sebi sa viljuškom, malo odignete koru da bi što bolje upilo. Pogledajte kako upija, ko spužva. Evo ga. Svi vi naravno, ako ne želite da je kolač previše natopljen, vi možete sebi prepoloviti mjeru. Znači možete staviti pola litra vrhnja za šlag i pola litra mlijeka. Znači po vašoj želji. Ja volim kad je to natopljeno i stvarno je preukusno kad je natopljeno. I što je dobro kod ovog kolača, ne treba da se hladi preko noći. Njemu je dovoljno 2 do 3 sata u frižideru, možda čak i manje, da možete da rasječete, da jedete. Ja još nisam znači iskoristila ovi litar vrhnja za šlag i pola litri mlijeka. Ostavit ću kolač da se odmori i da upije nekih 10-15 minuta. Ako bude potrebno još tekućine dodat ću, ako ne prelazimo na karamel. Kolač je upio svu tekućinu koju sam ja stavila. Ostalo je još. Reći ću vam, nemojte ovo da bacate. Samo napravite sebi Neskafu, dodate tu i Neskafu i par kocki leda i imate predivnu ledenu kafu ili ice cafe. Sada ću da prelijem karamelom. Moj kolač 3 leće je gotov. Pogledajte. Kao što sam vam rekla, na izgled uopće nije nešto lijep, ali zato preukusan. Ostavljam ga sad u frižider 2-3 sata, tamo dok bude vrijeme za kafu i ima da uživam. Svi koji želite probajte, javite mi svoje iskustvo, da li vam je se svidjelo. A ja vas pozdravljam, šaljem vam veliki pozdrav do sljedećeg videa. Ćao!